there's another word that the Lord has laid on my heart. But before I give you that word, gaan gou soontoe volgende enetjie. Daar staan dit. Julle het mos al goed Hebreëus geleer. So, die van julle wat nou hoër graad is, behoort dit nou raak te lees. Okay. So, daar's die, ons gaan nou net die Afrikaans en die Engels gee daarvoor. Dit is dieselfde. Alright, so just before we start, just an introduction. Those of you who find, julle gaan baie oefening doen vandag. Julle gaan 'n paar keer moet staan en sit. Okay? So not at the end, kind of 'n altar call. Deur die loop, ek wil net hê ek wil weet met wie praat ek vanmôre. Alright? So kom ons begin met die eerste een. Die Bybel sê that everything that has breath must praise the Lord. So if you have breath, why don't you just stand? Okay, and then say praise the Lord. Praise the Lord. You can sit. Okay, well done. Okay, now we know hoef nie weer op te staan nie. Okay. Dit vat te lank. All right, so here's the next exercise. Those of you who feel, and be honest now, those of you who feel that we are living in challenging times. Maak nie saak watter area van die lewe nie. If you feel that life now is challenging, won't you stand? Komt in dieselfde groep, is dit nie? Dieselfde groep. Okay. Sit. All right. Life is challenging. That's a fact. And it seems to me that from paradise to paradise, it's going to be challenging. Van die paradys tot die paradys, wanneer jy in die paradys is, dink aan my, van toe tot dan, we will have challenges of all sorts. So dit is belangrik om met mekaar te praat, hoe hanteer ons die goeters? Nou, dit is vanoggend 'n baie bemoedigende woord. Regtig. I'm starting with the bad stuff of the challenges and the mountains and the valleys and all the stuff, but I tell you what, it's going to be encouraging today. Good. All right. So the purpose of this whole series is really to help us in our journey with Christ. So vanoggend gaan ons praat oor goed wat ons vergeet het. We're going to talk about something that we forget. We know it. There's going to be no new revelation. Goed? So moenie jou pen nou reg kry en jou potlood skerp maak om nou hierdie great revelation neer te skryf nie. Is ou goed. Ou goed. But it's ever true. Maar ons vergeet. Ons vergeet hierdie goed. En hoe ouer jy raak, hoe meer vergeet jy. Dis dan nou 'n jong mens wees wat so lag. Maar sy kry dit van haar ma. So, ons het nou opgestaan, we stood up and we said, we have challenges. Daar is uitdagings, daar is storms, daar is moeilikheid, daar is, it's there. En die een stormpie is nou net klaar, dan begin die volgende enetjie. It's kind of from paradise to paradise. But we have to remember certain things. So in the midst of the storm, in the midst of the chaos, in the midst of the doubt, in the midst of the struggle, in die midde van alles hierdie, het ons vanoggend 'n woord nodig om te kan staande bly. And to change our emotions. Om ons emosies te verander. Want weet wat ek kom agter baie kinders van die Here, as hulle emosies ontstel is, if their emotions are upset, then they struggle to follow Jesus. And I'm struggling to help people to get the emotions out. Dis 'n feit. Ek is sy kind. Dis nie emosies nie. Ja, die emosies gaan oor hoe dit met my gaan. As ek slegte nuus kry, gaan dit nie so goed nie. But that doesn't change God. God is not all of a sudden upset about what's happening in my life or your life. He's not. He knows about it. He's been faithful right from the start. En ek kom nog by die naam, né? Jy weet nog nie die naam. Ek kom daarby. Ek het mos 'n lang introductions. En vanoggend is dit besonder lank. So when we're going through struggles,
we have two things that we think of. Baie keer. Ek hoor dit gereeld. The one is, waar is die goeie ou dae? Where the good old days? Maar jy vergeet, toe dit die good old days was waarna jy verwys, het jy toe ook al gesê about the good old days. Want daar was ook hassles en probleme en struggles en pain en disappointments. Amen? Maar wees dan nou net eerlik, sê amen. Ja, of die ander slogan is, the good old days. Die ander ene is, the best is yet to come. Nou hoop jy. Ek hoop dit sal beter gaan. En dit klink great as ek sê, the best is yet to come. It klink great. It seems like geloof. It looks like faith. But I don't think it's faith. Because you see, when things gets worse and worse and worse, and then you die. You didn't lie. Because the best is yet to come. Glory. So it's a good saying, but you must mean, if I die, I'm okay. Then the best is yet to come. Maar nie jou omstandighede. Don't think your circumstances may be better. It may be worse. Maybe worse. Okay, so that's the reality of life. En dankie dat ons eerlik is. Tannie Hester, jy is my hero, jy sê lekker ja. Nee, nou sê sy ja nee. So vanoggend wil ek dit doen. Time out. Vergeet nou van gister en vergeet nou van môre. Vergeet nou van die slegte goed van die verlede en die lekker goed en vergeet van wat voor jou lê. Time out. All we have is today. En wat maak ons met vandag? And that brings us to my story. Not the name yet, just the story. Ek wil graag vir Linda geleentheid gee om weer te raai. Alright, here's the story, 'n bietjie agtergrond oor die verhaal. Die verhaal speel af in Samuel, in die boek van Samuel. That's where we find the story. And Israel is in a war with the Philistines. So the Israelites took the Ark of the Covenant with them into battle because the Ark of the Covenant was the presence of God. And they thought that this box will help them. But they forgot about the God of Abraham, Isaac and Jacob. But they took the box. En toe verloor hulle, 'n klomp van hulle sterf. And then they took the ark. The Philistines took the ark. That's bad news. Because God was limited into a box for them. So they told Eli the story. And Eli fell over backwards, broke his neck, and he died. And his grandson got the name Ichabod. Ichabod, which means the glory of the Lord has departed. But then they got the ark back. And there was 20 years of spiritual dryness. And then Samuel called the nation together. Now let's read that. Still not the name. We're going to read the name now. Die van julle wat hierdie gedeelte van die Bybel ken, sal nou al die naam weet. Don't shout it out. Give me the joy of breaking it to them gently. So 1 Samuel chapter 7 verse 3. In Afrikaans. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met julle hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder al die vreemde gode onder julle uit, en rig julle hart op die Here, en dien hom alleen, en dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Daarom het die kinders van Israel die Baals en die Astares verwyder en die Here alleen gedien.
Verder het Samuel gesê, versamel die hele Israel by Mispa. Dan sal ek tot die Here vir julle bid. Hulle kom toe by mekaar by Mispa en hulle het water geskep. Excuse, are you following so far? Okay, good. Water geskep en dit het voor die aangesig van die Here uitgegiet. En die dag het hulle gevas en daar gesê, ons het gesondig teen die Here en Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het die vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek en die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. Kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here ons God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne sal verlos. Toe het Samuel 'n suigelam geneem en dit as 'n brandoffer, he took a lamb and he offered the lamb as part of his prayer, en sy geheel aan die Here geoffer. En Samuel het die Here aangeroep vir Israel en die Here het hom verhoor. Want onderwyl Samuel die brandoffer gerig en die Filistyne nader kom en teen Israel wil veg, het die Here die dag met 'n groot geluid, ek love hierdie Afrikaanse uitdrukking, 'n groot geluid laat donder. Die groot geluid laat donder oor die Filistyne. En hy het hulle in verwarring gebring, sodat hulle verslaan is voor Israel. Laaste versie. En die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die Filistyne agtervolg en hulle verslaan tot ander kant Bet-kar. Okay, dis die story. They repented. This is a story van repentance and victory and pain and fear and doubt and all these things. But then at the end, they repented and God came through. Okay. It's amazing. En toe gaan ons nou verder. Dis die woord. So let's read the word. It says there. Vers 12. Toe het Samuel 'n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen. En hy het dit genoem Ebenezer. He took a stone, bigger than this one, and he called it Ebenezer. Eben means stone, Nezer means helped. Dan neem hy die klip, luister mooi. En hy sê, tot hier toe, die klip, tot hier toe, waar ek hierdie klip neersit, alles van die verlede, tot hier toe, het die Here ons gehelp. En hy trek half 'n streep in die sand, in die gees. Hy sê, ons gaan nie nou vorentoe kyk na wat nog gaan gebeur met ons die Filistyne nie. Ons gaan nou nie daartoe kyk nie. We are not going to look back, but we're going to look at this very day. We're going to pay attention to this very day. Op hierdie dag het God vir ons tot hiertoe getrou gehelp. Through the valleys, through the mountains, deur alles. As ons vandag hier staan, het God vir ons deurgekom. Ebenezer. Ebenezer. Nou gaan ek vir julle sê aan die einde van die diens, die van julle wat wil reageer, vat 'n klip hier buite en gooi dit in daai kruis. En dan gaan staan jy vir 'n oomblik en sê vir die Here, dankie Here dat jy my tot hier gebring het. It was a tough journey, moeilike tye, maar Here, hier staan ek en ek wil nie laat om vandag vir U al die lof en al die eer te gee, dat U my deurgedra het, deur siekte, deur pyn, deur 'n roof, deur 'n verlies, deur 'n bankrotskap, deur alles. You brought me here. And I want to thank you. I'm giving you an Ebenezer to say, Lord, I acknowledge your presence in my life, even though I didn't see it. Dit is so maklik om te kla oor die verlede, of te verlang na die verlede. Come on, man. We're having a moment of reflecting, en om vir die Here dankie te sê, vir wat hy vir ons gedoen het. So that's in the Old Testament. Now we must take it to the New Testament and bring it to us.
Ek moet net erken, ek is al klaar heeltemal te mekaar. Uit my notas uit, maar ek het alles gesê wat ek sover wou sê, en wat op die Here se hart is. Ek is net eerlik genoeg om dit te erken. So as ek so 'n bietjie nou skarrel, is dit, ek soek net die draadjie. It seems to me that we know everything. We start following Jesus and we know He's faithful, we know He's just, we know. But when like the term goes, when the pauper hits the fan, when the trouble comes, wanneer die moeilikheid kom, wanneer die gevaar dreig, wanneer die stormwinde opkom, wanneer daai groot skare weer van hierdie reus oor my kom, dan vergeet ek die goed. And we forget it. And that's the time when we are so fearful, so in doubt, so not understanding, is to say, time out. Hardloop na die tuin toe, hardloop na die see toe, gaan gryp 'n klip en sê, Here, U het my gelei tot hier toe, en ek gaan vir U dankie sê daarvoor. I will not forget that as I'm standing here, You are with me, You've been faithful. It's not ideal, alles is nie soos ek graag wil hê nie, but that's irrelevant. You've been faithful. Die van julle wat geliefdes verloor het, die van julle wat besighede verloor het, die van julle wat beroof is, die van julle wat deur 'n klomp goed gegaan het, you know what? You're still here. You're here. And God has been faithful. Ja, maar Gerrit, ek is nog nie deur my krisis nie. It doesn't matter. Dit maak nie saak of jy deur jou krisis is nie, in hierdie stryd. Ek is vanoggend lekker passievol. Ek is nie kalmeer. Here Jesus, Jy is goed vir ons. In the midst of the storm, in the midst of the struggle with the Philistines. Time out. Thank You, God. Thank You, God, for that You brought me to this day, the 7th of June, 2026. The doctors told me I will not make 2024. The doctors told me that, or the bank manager said, or the this said, or the people said, or my family said, God, You are faithful. You brought us to today. Hier is ons. Well done, you've made it. Thank You, Jesus, we've made it. Hierdie ouens se stryd was nog nie verby nie. The battle wasn't over. No. Daar het nog 'n klomp battles daarna gekom. But they acknowledge God and His goodness. And they thank Him for bringing them to today. Kan ons vanoggend in ons harte net hierdie dankbaarheid hê teenoor die Here, that He has brought us through. Miskien nog nie heeltemal deur nie, but He has brought us through. Ek het hier geskryf, die goed wat ons weet, maar wat ons vergeet. But today is the day just to stop and to say, Lord, I thank You. I thank You. So there are more than enough New Testament scriptures that reminds us to remember. Onthou daai ou liedjie van die Bee Gees. Don't forget to remember. Ons vergeet om te onthou. Ons moet regtig onthou wat die Here vir ons doen. Ons moet regtig kan terugkyk. En dis hoekom ek mal is daaroor om altare te bou, geestelike altare, om 'n klip of 'n ding neer te sit en sê, Here, hier het U vir ons deurgekom. Hierdie week het die Here vir my en vir Sandra deurgekom, ongelooflik, op 'n baie materiële manier. He's faithful. Ek gaan vanoggend hierdie klip daar aan die kruis sit, want ek wil vir die Here dankie sê. Dankie sê, deur al die pyn, deur al die verlies, deur al die staf, deur al die seer, He brought us to today. En hier's ons kan dit met julle deel, die lieflikste mense in die Helderberg. Sê vir jouself, Amen. We are here. Gaan dit vorentoe honky-dory gaan? I don't know. But what I know, He has been faithful till today. Jesus sê vir sy disippels in Lukas 22 vers 19. I love the English version where it says, en daar sê, Lukas 22:19, Jesus gee vir hulle die nagmaal.
And hy sê, when you take this cup, do it in remembrance. Onthou my. Dit gaan nie oor die nagmaal nie. Dit gaan oor onthou my. Remember me. When times are tough, take time out. Instead of asking questions, instead of playing the blame game. Wow, dis 'n ander ding wat ons doen. Ons blameer die duiwel of ons blameer die Here. Hoe kan die Here dit toegelaat het? Wow, die duiwel steel nou by jou groot. Come on, man. We got dominion. We God's children. Whatever happens to you is either because God allowed it or we made mistakes. And either way, He's faithful. Either way. So Jesus said, when you take this cup, do it in remembrance of me. My kinders, onthou my. Onthou my. Hê Ebenezer oomblikke waar jy 'n klip vat en sê, Here, ja. Dit gaan rof. Here, jy weet dit gaan rof hier rondom my. Die leeu's brul en die hyenas kyk en die aasvoëls draai klaar. Maar Here, ek gaan vanoggend my klip vat en sê tot nou toe het U my gedra. Tot nou toe was U getrou. U sal môre getrou wees. So replace the heart of stone with a stone of heart. Sit 'n klip neer, Ebenezer neer en sê, Here, dankie dat jy my tot nou toe gebring het. In John 15 verse 5. Let's just quickly read that one. Vers 5, skus, daar staan. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. So probeer. Let's stop trying to fix things. We cannot fix. Hierdie is vir die manne. Manne, we want to fix things. We can't. Sonder hom kan ons niks doen nie. Ek moet julle sê, as Sandra in ons huwelikslewe al my advies gevolg het, was ons down the drain. Ek kan nie 'n kar fix nie, man. We are fixers, but we're not. We can do nothing. We can do nothing without the Lord. And in Acts 3 verse 19, dis amper dieselfde woorde wat vir die volk gesê is. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sonde uitgewis kan word in tye van verkwikking, want die aangesig van die Here mag kom. You bring times of refreshing. Dis ook wat ons gesing het. Die Here gaan vir jou times of refreshing bring. Maar hy kan jou nie refresh nie. He cannot refresh us if we don't stop wishing for a better tomorrow and looking back and missing een heimwee, wat 'n mooi Afrikaanse woord. I can't translate heimwee. It's like secret ways. Heimwee, longing in our hearts for the past, the good old days. Let go of the future, let go of the present, and say, Lord, I want times of refreshing now, and you can only give me times of refreshing if I let go of that and let go of that and acknowledge your presence right here, right now, Ebenezer. Interessant dat hy sê, 'n klip of 'n rots. He is the rock of our salvation. Build your house on the rock. Build your house on the rock, the Ebenezer. En hou op, kom ons hou op om te fix.
Is ons net te hastig? Is ons lewe nie te aan die gang? Aren't we in too much of a hurry and a rat race and that we don't have time to just stop? Stop moaning, stop complaining, stop blaming, and just say, Lord, wow. There's an old little song, through it all. Tom, remember through it all. You've been faithful through it all. Deur die sleg, deur die goeie, hy is standvastig. He is faithful. He will not be moved. And the same yesterday, acknowledge that. En ek hou van profetiese actions. I love prophetic actions, is to take a stone and just spend a moment there at the cross, after coffee, whenever, and just put it in the cross and say, Lord, this is not the real cross, this is not the real Ebenezer, but in my life, ek wil net acknowledge, ek wil net gaan stilstaan. Ons is in die middel van 'n stryd. We are in the middle of the struggle. I'm in the middle of chaos in my mind, chaos in my life. I do not know where we're going, but I know right now you've brought me here. And you've been faithful. Come on, man. This is exciting. En dan môre doen ons dit weer. Nog 'n dag af. Nog 'n dag nader na die heerlikheid toe. And we keep remembering. Keep reminding our spirit. God is good. God is faithful. In die Nuwe Testament weet ons wat daar staan. Hy is ons helper. The Bible says he's our helper, doesn't he? I'll send you a helper or a comforter. He says, I'm your advocate. Ek is jou advokaat. Ek is jou hoëpriester. Ek is jou intercessor. Ek is jou herder. Wat meer wil ons hê? He's the one that will be with us every step of the way. Through trials and tribulations, through pain, through anger, through everything. Through sickness, through health, through everything. But let's acknowledge him today. Maak toe met die verlede. Stop die vrees en bekommernisse vanmôre. And acknowledge his presence right now in your life. Amen. Thank you for listening. So, Lord Jesus, we just pray that this word will help us, Lord, when things go rough, not to forget to remember that you've been faithful. You've brought us up to now. Ja, Here, dit was maar shaky, die huwelik was shaky, dit was shaky. Daar was teleurstellings, daar was pyn. Doesn't matter. You've brought us through. And until you return, or until you take us home, you will be our Ebenezer, the rock that's helping us, the rock that's faithful, the rock that will not let go, the rock that doesn't depend on our emotions, that doesn't depend on our wellness, it depends on his faithfulness. Thank you, Lord. Thank you for your word. Right from the Old Testament, Lord, it was your presence. Help us. Amen. Help us, Lord. Amen.